Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Laura, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak iti biag. Barang makaipay ti adal kan liwliwa kadagiti padak adumdumneg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Laura dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sally, asino dyan lalaki anang itulod ka? Agar-aram ka di kan ka? Wan manang ni James. Ne, kaano pa'y anagbalin ka agarang ganjang? Imbagak matan ajak kayat nga adalalaki amang itultulod kan ka dito'y balay. Jak kayatan nga itulod na kaday di lalaki. Taapay mat manang. Awan lat pamatik anapudno kan kaday jay. No ita taagar-aram paylakan ka, makunaan na singpet. Ngam inton agangay, sigurado, addanton sa bali a babae itibiyag na. Iso amanipod ita, jak kayatan nga itulod na kapay day di lalaki. Nasingpat abaro ni James. Kan addaanan itinatalgad at trabaho. Nasurok amay sa atawan nga gamam kami. Taga-opisinaan kami lakad nga rod. Uray pay! Kasanon no agayatakan ko na, manang. Saan amabalin? Liklikam dagiti lalaki. Talaga gayam akagura mon. Ora asino alalaki, manang. Naimbaglakit din ata di mo kagura ni tatang. Anya? Manang, no tinapalabas mo ti pangibasaram, tapno kaguram amin alalaki, pues, para lakan ka dayta. Sabali ak, tasyak, awan ti uri asino alalaki anang loko kanyak. Uray pay! Pagsaya atam ti pampanunutat. Okay, pagyamanak dayta manang. Ngam pangaasim, di na kun pakibiyangan no ayat ti pagsasaritaan. Gaputa amok tinasaya at kansaan. Taan niya ti kayat mo asawan? Jak mo tinasaya at kansaan? Saan kit din apod no, manang? Nakirelasyon ka latta iti lalaki, nga oray pa'y addaanan iti pamilya? Nagsinada! Ngam nagsinublenda. Kat dayta tinagsakitan tinakam mo. Di mo maaklon nga adayo anapatpatag ti asawa na ngam iti sika. Dayta tiga po na aginuram ti boyfriend mo. Kat inraman mo ti amin alalaki. Jak kayat ama itulad kakanyak. Sa anak akaskan ka, manang. Iso adi mo lapdan ni James amang itulod kanyak. Tanasingpet dayjay abaro. Saan akas iti boyfriend mo a pinagbalin na kalaang aparat takop? Kan pinagkwartaan na kalaang. Di ka balin abastos, Sally. Manang nakpailaang. Respeto ka, kas manang ko. Ngamjak kayat alapdan nak iti love life ko. Ta sa anak akaskan ka. Anagkwartaan laang ti boyfriend na. Apay mata na pumanaw ni Sally, Laura. Agim impaki matain. Anya nga minti nagsubangan yu itay aya. Binagaaklaang ajak kayat nga adamang itultulod kan kuana dito'y balay alalaki. Taamangan nulukwendan tulaang. Inkalapdan di adem. Agsarita kayo na imbag. Sana maala day ta iti pinudot ti ulaw. Bayan nyo, nukasta ti kayat na, tatang. Total, adamot ng trabaho na. Makaamon iti biyag na. Sana kasta, anak ko. Dudua kayo lang arudan nga agkabsat, ngam di kay pagkinawatan. Agtunos kayo Iso ti pangibagaan nyo iti dayta, tatang. Saan asyak? Natangken ti ulo na. Iso abayan nyo latan, ta aramidon na ti kayat na nga aramidon. Rosas kan chocolate para kan ka, Laura. Namin ano matan nga imbagak, adi na kun ik-ikan iti kasta, Rolando. Laura. No awanan tinaskan nga ibagang, pumanaw ka kuman. Gaputa adu tinaskan nga aramidak dito'y coffee shop ko. Sige. Inakon. Ngam umayak tumanan. Sardangan na kun. Taawan na saya at apagbanagan day ta idat-daton mo nga ayat.
Idi pa'y laeng abinasted ka. Uray binastad nga. Saan naklata maawanan ni tinamnama? Nagpuskol ka ti rupa mon, Rolando. Sige, inakon. Agsubliak to manan. Nagadulakit din adagulit dito lobongan aya. Hoy, Laura! Nasabat ko ni Rolando Imisam kanya nga madlaw anasair. Siguro, pinabain naman na niya. Kasanumat ngamin, kat dagulit. Imbagak lang nga rudon ajak kayatan a makita ti rupa na. Ngam nagsublimanan. Gaputa ay ayatin na ka, friend. Mas daawakan ko na. Ta saan anaupay kan kay ti kastang ugalim. Jakman amoy ti dayja lalaki. Uray pa ba inak? Umay matlat ta. Ang saan nga iso ti pagsaritaan ta? Oh, nakaumay ka man dito coffee shop ko. Gaputa umay kapakitaan itilakok at perfume. Nabanglo, friend. Kan agbayag ti banglo na. Kan ited ko kan kay tinalak. Okay. O sige, lakwan nak nga rod. Ang sakbay na, agkape tapay. Oh, adeta. Naibus kuntiin librem kanyak akape Awan makunam, ta ininom ko. Saan nasayang? Kankinan ko titinapay. When gaminton sumaruno, agbayad kan, saanan a libre. Di uray awan nagkap-kape no sana libre. Wanan, kasta ka mo. Ti kayat mo kat kanayon a libre. Di mo kayat ti agbayad. Natural. Anya nga ti serbi na agayim ka. Ay, wan gayam. Naimbag man, tama italak mo iti sa bali at tao ti beauty store mo. One friend, nasingpot ti kasinsin ko apang italtal ka. No kasta rumwara. Masikuranak namin. Ti kayat ko kat agpagna-pagnaa. Sa bagay. Ay, amon friend, dandanin ti kalaysak. Dayta ti may sa agapuna ngay mayak. Tapno ipakaamukan ka. Talaga? Sino mo't dahi ta lalaki? Tay sigod a crush ko idi college tayuan. Ni Noel. Anya? Kaano pa'y ada kayo? Awan mo't imbagbagam kanya ka. Nabiit kami pa'y. Sa mo ibaga nga ron, nagkalay sa kayon iti mabiit. Kasta nga minti ko na. Ay na friend, nasaysaya at no adalom pa'y ana imbag ti ugali na, sakbay ang makikalay sa kakankwana. Narigatan. Nabiit kayo pa'y ang nag-boyfriend. Sa bagay Narigat ti agbabawin to iti udi na, friend. Iso anas kan apaliiwam pa'y ana imbag ti ugali na, sakbay ang makikalay sa ka. At ni Sally, kadwa na ti boyfriend na. At dada di ta salas. Anya? Nagpuskul mo't ti rupa na. Amo na lang arudon ajak kayat nga dagaram kan kwa na. Ngam naki-boyfriend pa'y laang. Inyam amo na ti boyfriend na kanyak. Ket naku na ti boyfriend na anapudno ken ni Sally. Ket nakasagana amang ikalaysa. Kinaulbud day ta. Ay na, Laura. Sige tatang, tayo nakasarita ida. Pagsasawak man dagita at tao. Nagpuskol pa'y lati rupam nga agpakita ditoy. Kat kadwam pa'y ti boyfriend mo, Sally. Manang, Ala, pumanaw kayon. manang, saan ko mahamat akasta? Pumanaw kayon. At damat karbangak iti daytoy abalay, Manang Laura. Anya? Sally, Intan, di kay aga pang agkapsat. Saan, James? At damat karbangak iti daytoy abalay. Gapot abalay dananang kantatang mi daytoy. Saan abalay ni Manang Laura? Natangsit ka at talaga, Sally. No adda karbangam iti daytoy abalay. At damat karbangak. Iso adinak abugan akaslawan karbangak iti daytoy abalay. Kang nunaan na. Awan basol ko kan ka. Tapno kastoy ti tratom kanyak. Awan respetom! Gaputa bastos kamat. Ako nam no sikat akin ko iti daytoy abalay. Aging ga ka di ita. Kat kagoranak. Gaputa sa anak anag tungpal iti pagayatam. Asa anak nga agpaaram iti ura asino man alalaki. Sally, huston, Intan. Pumanaw kayon! Sorry kalaangan, Manang. Gaputa sa anak nga agtungpal kan ka. Kat ibagakan ka.
Naragsakak. Tanasingpat kan manang ipatig ni James akaayan ayat ko. Naragsakak! Sa anak akaskan ka, ngaging gaita, kat nasakit pa ila ang tinakam mo, iti panang talikod kan kati boyfriend mo a pamilyado. Napanindasali kan James, Laura. Kat nangagkaw ti panagsubangyaw. Tatang, Amok, anak. Pride mo laeng ti agar-ari. Tahusto ni Sale. Saan nga agpapada amin alalaki? Kang runaan na, si kamet laeng tinagbiddaw. Tamom lang aruden ako kwartaan na kalaeng ti boyfriend mo. Ngam nagtuloy lata ti relasyon nyo. tatang, Saan mo agurgurain ti kabsat mo? Tawan madingay naramid na ken ka. No agayat man, karbengan na dayta. tatang. No talaga, adi mo kaya ta maisagmak ti kabsat mo, ibagam iti nasayaat. Bagbagam laeng. Ket di mo parita na makinobyo. Takas iti nakunakon, karbengan na dayta. Naimbag nga oras mo, Manang Laura. Anya ti kaddam dito'y coffee shop ko. Umay ko la ibagakan ka. Anapudno ak iti kabsat mo. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kankwana. Saan ko alukuan? Akas iti panangipapan mo. Isu apa nga asim ko ma. Di mo ko maguraan ni Sally. Anya? Manang, agkapya kayo kumang agkabsat. Tapno naragragsak tayo. Kat ibagak manen, Manang. Awan panggap ko amang loko kan ni Sally. Nabayagan nga agar-arang makan kwa na. Kat italaang asinong batan nak. Naragsak kami. Awan parikot iti ayan ayat mi. No addaman parikot. Pagsaritaan mi adagos. Kat masulbar mi adagos. Manang Laura, naragsak kami kan ni Sally. Gaputan na pudno, ti panagayat mi iti tunggal maysa. Oh, hello! Kumusta tinapinta sa gayam ko? Itaman pa'y, ang naisarong ka dito istor ko? Ay, wandig na. Umay ka kadi gumatang iti pagpapintas? Wano, adala parikot mo akayat mo ang pagsaritaan ta. Dig na. Sige, mabalin mo latang ibaga, friend. Si dada anak adungag. Naamiris ko ahusto ni Sally. Wen ngagpaiso, nasabat ko ida iti boyfriend na. Naragsak da si ka. Inyam amuna kanyak ti boyfriend na. Ay na, nagwapo si ka. Dig na. Iso asi ka, lipatamon ti sigod a boyfriend mo. Tadi na kamut inayat day jay. Kwarta lang ti kinayat na ka. Aklo naman kan saan, ngam talaga apod no, timbaga. Dig na. Amom ka di, friend? Napod no ni Rolando kan ka. Sayang day jay a lalaki no paluspusam. Napod no kan ka day jay. Iso nga uray ka na ayon mo apabainan, sarsarungkaran na kalatta. Ngam sige ko, amangan no mauma, kat di na kanton sarungkaran pa eh. Ha? Di mon paluspusan ni Rolando. Nagsingpot abaro. Adapay panggadanan. Anya pala ti sa pulang kankwa na ngay, friend. Ay na, friend. Amangan no agbakit ka abalasang no kastamlaeng. Ikam iti gundaway ti bagim nga agragsa. Itay ka kadipay, Rolando? Wen, naku na ti talkam dito'y coffee shop mo. Ari mo ka. Iso ngay nuray ka. Oh, apay adi kag kape. Nagpaala ka lata ko man iti kape. Sana ka naragsak nga kape dito'y coffee shop mo. Noawan ka. Ha? Alan, nagtugaw ka. Tagorderak iti kapita adwa. Ken agorderak iti kaimasan na tinapay yo. Agsangot ang agkape. Okay.
Wow. Ha? Anya ti, wow. Adada pumintas ka. No kasta nakaisam ka. Di nakman bulaan na kasta. Laura, Oh. Apay parangan nakmo ta na kasta. uray kagura nak. Ibagak lata teriknakan ka. Ay-ayatan ka. Rolando. Sana ka maumamang sarungkarkan ka. Aging ga adinak sungbatan. Oh, da kayo matgayam, Sally. Sumrak kayo. Manang, Umay kayo. Apag iso, adalinutok asalad kan pansit. manang, Oh, di kagbulaga ta kasta ah. Sumrak kayon. Ah, James, umay kan. Sumrak kayon. Ma. Ha? Ah, ni Rolando day ta si Mangpet. Apag iso, yam-am mo kayo kan kuana. sorry iti kalabos manang Laura. Sorry, iti pa nagsungsungbat ko kan ka. Sorry saan yun na maulit? Sorry, Matsali. Pakawanan na kuma. Lipatan tanday jay manang. Kat maragsakan hak. Gaputa makitak ti ragsak itakan ka. Ha? Amo kun ti gapo na. Sika ah. Tila madmadlaw mo. Agayan ayat kamin kini Laura. Kat ipasiguradok anaragsak kanyak. Jak to saktan teriknana. Pagyamanak unay no kasta, manong. Sapay la ko ma, tagtultuloy ti ragsakyo. Kasta kumamat kada kayo kini James. Sapay la kumatag tultuloy matiragsak iyo. Wan manong. Ikarikmat. Ajak to saktan ni Sally. Manya, agdrama kayo kadilata. When now, agmerienda tayo iti salad kan pansait. Ha? Wan tatang. Agmeriendata yon. Ay, kunak no agsinangit kayo, pay. Naragsak kamin, tatang. Ad-adda asyak ti maragsakan. Gaputa makitak anaragsakan ti linangan yung agkabsat. Katlaglagi pa nyo kumaakanayon Ngawan sa bali nga agsinakit. No di da kayo nga agkabsat. Wan tatang. Uwan, tatang. Kahit da kayo matadwa, James ken Rolando. Sapay ko mga road, tadiyo saksak tandag iti anak ko, ha? Wan tata. Saan to ang mapasamak day ta? Uwan tata. Ikarimi day ta. Nagkalaysa kami kini Rolando, Mr. Lonely. Kat naragsak kami iti binangon mi a pamilya. Simmaruno ang nagkalaysa da Sally ken James. Kat kaskada kami, naragsak met ti binangon da a pamilya. Kastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Laura. Agyamanak pagayam Laura iti daytoy apakasaritaam. Saan amay maysa ti kababalin ti lalaki? Dayta ti kayat nga ipamatmatken ka ni Sally. Ket sapay la kuma, tagnanayon ti ragsak, titunggal maysa kada kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged ti tinagan a Laura, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.